ukuri guke gukomeje kuba agatereranzamba abanyapolitiki. Perezida Museveni kuranze kumubereye ingorabahizi ubwo yari avuye mu mishyikirano Gatuna na mugenzi we perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Perezida Museveni yahuye n'abaturage ba Kabare bamushagaye. Ubwo yari ahageze, Perezida Museveni yahuye n'abo baturage baje kumusanganira nk'umukuru w'igihugu, ariko kandi banagera ngo bongere kumusaba kugira ngo afate icyemezo ku masezerano ya Angola nk'ikintu gikomeye kugira ngo umupaka wa Gatuna ufungurwe ndetse ubukungu n'imibereho yabo byashegeshwe yongere kugenda neza. Nyamara ibyo byashishwe n'izo ngaruka Perezida Museveni ntiyabyumvise nk'ibyo yakabangukiye, ahubwo yabangukiye kubabwira ko igihugu cye nta kibazo gifite ku Rwanda, ko ahubwo ikibazo kiri ku banyarwanda bafashe gutaha mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga ubwo FPR afitaga ubutegetsi, akavuga ko abo banyarwanda ngo bageze mu gihugu ubwabo bakananira ngo bashika amacakubiri, bikaza kuba nk'uko bamwe bahunga igihugu bakajya mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ngo u Rwanda rukagira ngo bari mu gihugu cya Uganda. Nyamara ikibukwa nuko aba banyarwanda avuga Perezida Museveni ubwe atari n'impuhwe zindi yakaba yarabagiriye, kuko bamufashije gufata ubutegetsi nawe ubwe muri 1986. Ubwo icyo gihe yari akeneye kugira ngo ajyeho nka perezida bakamufasha, aho usanga abahanga yagize mu ntambara bari abanyarwanda. Mu gihe bategura kugira ngo nabo basubire mu gihugu cyabo, abari bamuzi basanze ari ngombwa ko banagerageza kugenda mu ibanga rikomeye, kuko ngo atari no gupfa kubemerera. Abo banyarwanda bafata iya mbere bambuka bagana mu gihugu cyabo, intambara irarema, bafata igihugu. Museveni aza kwemera urugamba rwabo, koko nawe aruba bugufi koko nk'uwo babanye. Ariko izi mbabaka ndetse bavuga ko hari nubwo na Sadek yashobora kuba yanaziramo iryo soko, bakavuga ko Museveni yabaragiye agira uruhare mu kugira ngo u Rwanda rwe kuribona, kuko rwari rwamaze kwitegura. Ibyo byose byagiye biba mu mabanga, ariko uyu mwanya Perezida Kagame yongeye gusobanura birambuye yuko ikibazo kiriho gikomeye ari abantu bayobora ibihugu byabo bagashaka no kuyobora igihugu cy'u Rwanda nk'uko bayoboye ibyabo. Ntiyigeze azuyaza, agerageza kwerekana ko icyo gihugu cya Uganda. Ubu rero bikomeje kuba gutyo, mu gihe amasezerano ya Rwanda yabaye akaza ntatanga igisubizo gihamye, ndetse akabyaragura ko abaminisitiri b'abanyamahanga bikategerezwa mu muti bigaheba. Abaperezida bombi bahurira Gatuna, ubu nabwo nta kiratangwa. Iminsi iri aho ngaho itegerejwe niyo ngiyo ibanje kubanzizwa n'ijambo naryo rivuyemo ukuri guke. Biragana he amaherezo y'ibi bihugu byombi? Byabayemo abagabo bagendanye mu ntambara zikomeye, bafatanyije kugezanya ku butegetsi, basangiye ubuzima bukomeye, bagahuza ingabo zari zizamutse kimwe. Ese ukuri kwa Museveni kuraza gusohoka noneho yigomwe? Ese iyo RNC bavuga biraza kurangira bite? Ariko kandi imitwe ya politiki ikomeje kuboneka aho ngaho, abakomeza kuyishinja ko ari hwiri, harimo n'abafatiwe za Bunagana bari bari muri FDLR, harimo abari bashinzwe iperereza na za operasiyo. Abo ngabo mu gihe cyo gufatwa kwabo bavuze ko bazi neza ko Perezida Museveni yari yabemereye inkunga yo gukora ubutegetsi bwa Kigali, ndetse hanaziraho n'uwo bita Kariste Sankara wari wahapetiri ya majoro ari muri FRN, n'uwo nawe yaje gutanga amakuru. Bivugwa ko yabatanze amakuru yerekana ko bagomba guterwa n'icyo gihugu, bamuterwa inkunga n'icyo gihugu cya Uganda. Perezida Museveni ibyo ntabwo aragiye cyabikomozaho. Abo bose bafashwe habashe kuzamo n'aba majoro Mutatsiru waje gufatwa nawe agafatwa afatiwe mu ntambara aho yari yarashwe n'ingabo ze nyinshi. Abo bose bisanga abaturage bagiye bafungwa bakaba barizwa mu minyururu yo ngiyo mu gihugu cya Uganda. Perezida Museveni ntagira icyo agaragaza nk'uzi ako karengane, nyamara ariko mu kwiyerurutsa gukomeye Perezida Museveni yagiye kuri Twitter ye avuga ko akomeje kubabazwa kandi azi abo baturage ko hari inzego zirimo zibabaza abaturage. Ntiyasobanura nimba ari azizi nk'izihe mu kazi goma no kubibazwa cyangwa agaragaza umwanzuro. Ibi rero bikomeza kugaragaza ukuri guke mu banyapolitiki. Perezida Museveni uzwi nk'inararibonye muri ibi biyaga bigari,
ariko kandi washobora kuba yakekwa kumenya gukorana n'imitwe akenshi birwanya amaleta. Uyu mwanya umenya aho bigeze, bishoboka ko yakwemera kurekuranira ukuri na mugenzi we perezida w'u Rwanda Paul Kagame, kuko amuha ibimenyetso akenshi akenshi nabyaha abaturage be bose. Uyu mwanya tuvugana perezida Paul Kagame yamaze kugaragariza abaturage be ko bafitiwe urwango rushingiye ku banyapolitiki na politiki mbiri mu gihugu cya Uganda, ko bagomba kwitonda kuko kubera gukoreshwa n'imitwe ya politiki n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yitwara gisirikare ndetse inabarwa nk'imitwe y'iterabwoba. Uyu mwanya Museveni igihugu cy'abanyarwanda akomeje kubababarira ibi, kandi abasesengura bakavuga ko hari ingorane uyu muperezida akomeje guhura nazo zikomeye za bamwe mu bajenerali babarizwa mu ngabo ze bashobora kuba bafitanye amasano n'abari mu mutwe wa RNC utavuga bumwe cyangwa se urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kigali. Uyu mwanya rero abo ngabo akabagera i Kampala ajyanye imyanzuro ivuye mu masezerano, ariko bikarangira ntacyo bitanze kuko yabagejeje imbere amasezerano batera utwatsi, ugasanga kwikura mu maboko yabo nabo bitamworoheye cyane, ko nawe azi neza ko amaze kugira benshi batavuga rumwe nawe, cyane ko binashingira kuba abo babanye barimo ba Dr. Besigye n'abandi baba bananiranywe nabo. Ibi kandi bibaye mu gihe twibuka neza ko hari n'aba Kayihura, Kayihura wabaye inkoramutima ye. Uyu mwanya nawe yaje gushyirwa mu y'abagabo kuko yaje gufungwa. Abo bose kutavuga rumwe na perezida Yoweri Kaguta Museveni bishobora kuba byaba bifite ibindi bishyitsi iruhande, akitwararika agahitamo kumvira abajenerali amasezerano agiranye na bagenzi be ntagire icyo atanga kuko asanga bishobora kumuteza ikibazo gikomeye. Abaturage baramuririra, Museveni arabasobanurira, ariko ibisobanuro n'ukuri birahabana. Ese imipaka irafungurwa? Katuna, Abagande, Uganda, Kigali se abaho barambuka? Tubitega amaso. Gusa inkuru ikomeje kuba iyi ngiyi. Kurikira Umurage TV online, ukore subscribe, share and like, ukandi ukazogera uradusanga ngaho inkuru turagusesengurira. Murakoze.